Dalam rangkaian acara kunjungan tamu negara atau kunjungan kenegaraan Presiden Republik Federal Jerman yang terhormat Frank-Walter Steinmeier ke Istana Kepresidenan Bogor untuk bertemu dengan Presiden Joko Widodo. Sudah memasuki area Istana Kepresidenan Bogor dan terlihat disambut dengan beberapa pasukan yang mengenakan pakaian adat daerah Indonesia. Sejumlah rangkaian penyambutan kenegaraan saat lagi akan kita saksikan bersama-sama, dimulai dari penyambutan kedatangan yang saat ini sedang berlangsung, lalu kemudian nantinya akan dilaksanakan upacara penyambutan kenegaraan yang akan diiringi dengan lagu kebangsaan dari kedua negara. Dan saat pengiringan lagu kebangsaan kedua negara juga akan diiringi dengan penembakan 21 dentuman meriam, dan kemudian rangkaian upacara penyambutan kenegaraan akan diakhiri dengan pengenalan delegasi dari masing-masing negara. Lalu setelahnya, kedua pemimpin negara akan melaksanakan sesi foto bersama dan juga melakukan penandatanganan buku tamu di ruang teratai Istana Kepresidenan Bogor. Lalu setelahnya, Presiden Joko Widodo bersama Presiden Frank-Walter Steinmeier akan melakukan penanaman pohon bersama di halaman belakang Istana Kepresidenan Bogor. Dan setelah melaksanakan penanaman pohon bersama, keduanya kemudian akan melakukan pertemuan tatap muka atau tete-a-tete di veranda belakang Istana Kepresidenan Bogor. Dan setelah itu, usai melaksanakan pertemuan tatap muka, kedua pemimpin negara akan menuju ruang oval untuk bertemu dengan delegasi lainnya untuk melaksanakan pertemuan bilateral. Dan setelahnya nanti juga kita akan saksikan bersama-sama keterangan pers dari kedua pemimpin negara ini. Dan rangkaian acara penyambutan kenegaraan hari ini akan ditutup oleh jamuan santap siang kenegaraan yang akan dilaksanakan di Ruang Garuda, Istana Kepresidenan Bogor. Diketahui bahwa latar belakang kunjungan kenegaraan Republik Federal Jerman ke Indonesia adalah sebagai peringatan 70 tahun hubungan diplomatik Indonesia dengan Jerman yang telah terjalin sejak 25 Juni tahun 1952. Dan untuk meningkatkan hubungan bilateral juga di berbagai bidang, yakni investasi, perdagangan, transisi energi, dan juga kerjasama erat antara G20. Upacara penyambutan kenegaraan Presiden Republik Federal Jerman ke Indonesia. Saat ini terlihat rombongan Presiden Republik Federal Jerman tengah disambut oleh pasukan dengan pakaian daerah, lalu juga ada pasukan berkuda dan juga marching band yang mengiringi rangkaian kendaraan untuk menuju ke depan Istana Kepresidenan Bogor. Dan sebentar lagi kita akan menyaksikan upacara penyambutan kenegaraan di halaman Istana Kepresidenan Bogor.
Saat ini kita akan saksikan bersama-sama upacara penyambutan kenegaraan Presiden Republik Federal Jerman di halaman Istana Kepresidenan Bogor. Upacara penyambutan siap dimulai. Artinya pasukan siap diperiksa. Terlihat saat ini kedua pemimpin negara tengah melaksanakan inspeksi barisan, dan setelahnya kedua pemimpin negara akan mengenalkan delegasi masing-masing dari kedua negara.
Upacara penyambutan kenegaraan telah selesai dan saat ini kedua pemimpin akan mengenalkan sejumlah delegasi yang turut hadir di Istana Kepresidenan Bogor hari ini. Dari Indonesia, tampak beberapa menteri yang hadir, yakni Menteri Kesehatan, Bapak Budi Gunadi Sadikin, Menteri Perindustrian, Bapak Agus Gumiwang Kartasasmita, Menteri Investasi dan Kepala Badan Koordinator Penanaman Modal, Bapak Bahlil Lahadalia, Sekretaris Kabinet, Bapak Pramono Anung, Wakil Menteri Luar Negeri, Bapak Mahendra Siregar, Direktur Jenderal Amerika dan Eropa Kementerian Luar Negeri, Bapak Ngurah Swajaya, serta Direktur Eropa II Kementerian Luar Negeri, Bapak Winardi Hanafi Luki. Dan tampak juga beberapa delegasi yang hadir dari Republik Federal Jerman antara lain Duta Besar Jerman untuk Indonesia, State Secretary Head of the Office of the Federal President, State Minister Federal Foreign Office, Deputy Chairman of ASEAN Parliamentary Group, Head of Foreign Policy Department, Minister for Foreign Affairs, and Spokeswoman of the Federal President. Dan setelah ini, kedua pemimpin negara akan menuju ruang teratai untuk melaksanakan sesi foto bersama serta penandatanganan buku tamu. Penandatanganan buku tamu selesai dan sekarang kedua pemimpin negara sedang menuju halaman belakang Istana Kepresidenan Bogor. Setelah ini keduanya akan melaksanakan penanaman pohon bersama di halaman belakang, yang dimana pohon yang akan ditanam oleh kedua pemimpin ini adalah pohon cendana. Prosesi penanaman pohon bersama ini rutin dilaksanakan saat menerima kunjungan tamu negara ke Istana Kepresidenan Bogor.
Sorry, Ivan. Oh. Pak udah jalan Pak, ini wireless Pak, ini nggak pakai kabel, nggak pakai pelat listrik, ini udah jalan. Boleh sekarang Pak? Ya, oke. Takut. Udah mulai Mas. Baik, baru saja tadi kita saksikan kedua pemimpin negara telah melaksanakan penanaman pohon bersama, dan saat ini saya sudah bersama dengan Bapak Menteri Kesehatan, Bapak Budi Gunadi Sadikin. Selamat pagi Bapak, mungkin kita bertanya mengenai kasus COVID yang meningkat di Indonesia saat ini, dan tadi melihat bahwa prosesi penerimaan tamu negara, melihat Bapak Presiden dan juga Presiden dari Republik Federal Jerman tidak memakai masker begitu Pak. Tanggapannya seperti apa Bapak? Silakan. Jadi memang kemarin kita kembali ke angka 1.000 per hari. Sebagai informasi teman-teman, kami mempelajari polanya BA4, BA5 di negara lain seperti apa. Jadi kita amati di Afrika Selatan sebagai negara pertama yang BA4, BA5 masuk, puncaknya itu sepertiga dari puncaknya Omikron atau Delta sebelumnya. Jadi kalau kita Delta dan Omikron puncaknya di 60.000 kasus sehari, kira-kira nanti ya estimasi berdasarkan data di Afrika Selatan mungkin puncaknya kita di 20.000 per hari, karena kita pernah sampai 60.000 per hari paling tinggi kan. Nah tetapi yang kita perlu lihat adalah bahwa fatality rate-nya atau kematiannya itu jauh lebih rendah, mungkin 1/12 atau 1/10 dari Delta dan Omikron. Jadi kita percaya bahwa nanti akan ada kenaikan, kira-kira maksimalnya mungkin 20.000 per hari gitu, 1 bulan sesudah diidentifikasi, jadi sekitar minggu ketiga, minggu keempat Juli, dan kemudian nanti akan turun kembali. Nah yang perlu juga saya sampaikan adalah bahwa level 1 transmisi WHO, kan kita ada level 1, level 2 seperti PPKM lah, tapi ini standarnya WHO, itu di 20 kasus per 100.000 penduduk per hari, atau kalau ditranslate untuk penduduk Indonesia sekitar 7.700 per hari. Jadi adalah level threshold pertama di mana level transmisi berdasarkan WHO Indonesia akan naik ke level 2. Sekarang kita masih 1.000 ya. Jadi kita monitor ketat. Dan sebagai informasi teman-teman, tetap kita konsisten di luar, kita bisa membuka di luar itu kecil sekali, tapi begitu masuk kembali ke ruangan diharapkan dan disarankan tetap memakai masker. Bapak Presiden dan tamunya pun demikian. Terima kasih. Baik, berarti jadi intinya adalah kasus di Indonesia ini masih ada di bawah ambang batas seperti itu ya Pak, tapi prokes harus tetap dilaksanakan.
kita harus tetap waspada ya, karena mudah-mudahan Indonesia sudah baik sekarang karena kita bukan negara yang sangat agresif untuk membuka, tapi tetap waspada dan hati-hati, dan pesan Bapak Presiden itu harus kita laksanakan. Tetap waspada, hati-hati di luar bisa buka masker, tapi kita masuk di dalam kita harus tetap pakai masker. Atau kalau di luar kerumunannya banyak, pakai masker. Atau kita merasa badan kita tidak sehat, atau ada yang kita lihat duduk berdiri sebelah kita walaupun di luar batuk-batuk, kita tetap pakai masker. Terima kasih. Baik Bapak, terima kasih atas waktunya Bapak. Terima kasih. Baik, tadi baru saja kita mendapatkan penjelasan dari Bapak Menteri Kesehatan, Bapak Budi Gunadi Sadikin, dan sekarang kita kembali lagi ke prosesi penerimaan tamu negara Presiden Republik Federal Jerman yang saat ini melaksanakan pertemuan tatap muka atau tete-a-tete.
Presiden Republik Federal Jerman, Bapak Frank-Walter Steinmeier merupakan Presiden ke-12 Republik Federal Jerman yang terpilih pada tanggal 12 Februari 2017 dan kembali terpilih pada periode kedua tanggal 13 Februari tahun 2022. Dan Presiden Republik Federal Jerman beserta rombongan untuk diketahui bahwa telah tiba di Indonesia pada hari Rabu 15 Juni 2022 dan mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta sekitar pukul 19.25 waktu Indonesia Barat dan direncanakan akan berada di Indonesia selama 3 hari. Tampak beberapa pejabat yang menyambut kedatangan Presiden Republik Federal Jerman, yakni tadi terlihat ada Duta Besar Jerman untuk Indonesia dan juga ada Menteri Perindustrian Indonesia yaitu Bapak Agus Gumiwang. Dan sebelum mengunjungi Indonesia, sebelumnya Presiden Republik Federal Jerman mengunjungi Singapura terlebih dahulu dari tanggal 13 hingga 15 Juni tahun 2022. Latar belakang kunjungan kenegaraan Jerman ke Indonesia adalah sebagai peringatan 70 tahun hubungan diplomatik Indonesia-Jerman yang telah terjalin sejak 25 Juni tahun 1952 dan untuk meningkatkan hubungan bilateral di berbagai bidang, yakni investasi, perdagangan, transisi energi, dan kerjasama erat antara G20 dan juga G7. Direncanakan keesokan harinya setelah mengunjungi Istana Kepresidenan Bogor, Presiden Federal Jerman akan berkunjung ke Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta untuk mengeksplorasi warisan kebudayaan Indonesia, salah satunya ke Candi Borobudur. Adapun rencananya hari ini setelah dari Istana Kepresidenan Bogor, Presiden Republik Federal Jerman di Indonesia akan mengunjungi German School Jakarta, bertemu komunitas bisnis Indonesia dan Jerman di Pusat Industri 4.0 Indonesia, serta mengunjungi Taman Wisata Alam Mangrove. Dan untuk diketahui juga bahwa sebelum tiba di Istana Kepresidenan Bogor, Presiden Frank-Walter Steinmeier dan rombongan terlebih dahulu mengunjungi Taman Makam Pahlawan Kalibata untuk pada makam Presiden ketiga B.J. Habibie yang infonya mendapat gelar warga kehormatan Jerman pada tahun 1988. Tadi baru saja kita saksikan prosesi ketibaan Presiden Republik Federal Jerman di Indonesia, yakni baru tiba saja kemarin pada malam hari, dan saat ini kita tengah menunggu untuk melaksanakan pertemuan bilateral antara kedua pemimpin negara bersama delegasinya di Istana Kepresidenan Bogor. Dan saat ini masih berlangsung juga pertemuan tatap muka antara kedua negara di veranda belakang Istana Kepresidenan Bogor.
pertemuan tete-a-tete atau pertemuan tatap muka telah selesai dilaksanakan dan saat ini Presiden Joko Widodo dan Presiden Frank-Walter Steinmeier akan menuju ruang oval untuk melaksanakan pertemuan bilateral bersama dengan delegasi masing-masing negara. Dan setelah melaksanakan pertemuan bilateral, nanti kita akan saksikan secara bersama-sama keterangan pers antara kedua pemimpin untuk menjelaskan mengenai hasil dari pertemuan hari ini. Presiden Joko Widodo dan Presiden Frank-Walter Steinmeier telah tiba di ruang oval untuk melaksanakan pertemuan bilateral bersama dengan delegasi lainnya dari masing-masing negara. Selamat pagi. Sekali lagi saya ingin menyampaikan ucapan selamat datang kepada Presiden Steinmeier dan rombongan Jerman di Indonesia. Tentunya ini merupakan kehormatan bagi saya menerima kunjungan ini dan di pertemuan empat mata tadi kita sudah membahas banyak hal, baik mengenai hubungan Indonesia-Jerman maupun situasi dunia saat ini. Dan dalam pertemuan ini akan kita lanjutkan untuk membahas kerjasama ekonomi bilateral. Tahun ini kita memperingati 70 tahun pembukaan hubungan diplomatik Indonesia-Jerman. Ini merupakan momentum bagi Indonesia dan Jerman untuk memperkuat hubungan. Dan saya mencatat berbagai rangkaian kegiatan perayaan 70 tahun, termasuk pameran seni kontemporer Documenta 15 di Jerman yang menggandeng kelompok seniman Indonesia Ruang Rupa yang akan dibuka oleh Bapak Presiden Steinmeier. Sebelum saya melanjutkan, dengan hormat saya mengundang Presiden Steinmeier untuk menyampaikan pernyataan pembukaannya. Herr Präsident, ich möchte mit einem Kompliment beginnen. Ich bin 2008 zum ersten Mal in Indonesien gewesen, erinnere mich an meinen ersten Eindruck beim Besuch in Jakarta und kann heute, 14 Jahre später, nur sagen, die Stadt hat sich prächtig entwickelt. Viele neue Architektur, viele neue Infrastruktur, vieles, was es vor 14 Jahren in dieser Stadt noch nicht gab. Ich glaube, das Leben für die Menschen hier in Jakarta ist sehr viel angenehmer geworden in diesen 1,5 Jahrzehnten. Ich will mich bedanken, Herr Präsident, dass ich erneut Ihr Gast sein darf. Ich erinnere mich gut an unser erstes Treffen 2014.
Sie waren gerade frisch gewählt worden als Präsident Indonesiens und ich habe nicht geahnt, dass wir uns jemals gemeinsam als Präsidenten wiedersehen würden. Inzwischen waren Sie auch in Deutschland. Als Businessman waren Sie das vorher ohnehin schon viele Male, aber 2016, wenn ich es richtig weiß, auch als Präsident Ihres Landes, kennen Deutschland, kennen etwas, wissen etwas über unsere Art, Politik zu machen, unser Verhältnis zu unseren Nachbarn, unser europäisches. Baik, saat ini tengah berlangsung pertemuan bilateral antara kedua pemimpin negara bersama masing-masing delegasinya. Dan nantinya kita akan saksikan bersama juga keterangan pers dari kedua pemimpin negara tersebut untuk menjelaskan hasil dari bilateral pada hari ini. Dan untuk diketahui bahwa yang berkunjung pada hari ini adalah Presiden Republik Federal Jerman yang merupakan kepala negara dari Republik Federal Jerman. Dan sedangkan kepala pemerintahannya merupakan kanselir yang memegang peranan seperti Perdana Menteri. Dan saat ini yang menjabat sebagai kanselir Jerman adalah Olaf Scholz dari Partai Demokrat Sosial Jerman. Dan untuk diketahui juga bahwa Jerman merupakan negara dengan bentuk republik federasi dengan sistem pemerintahan demokrasi parlementer dengan dasar negara demokrasi yang dituangkan dalam konstitusi tahun 1949. Memiliki lambang negara burung elang dan juga bendera dengan terdiri dari 3 strip yang berwarna hitam, merah, dan juga kuning emas. Dan untuk diketahui juga bahwa Republik Federal Jerman memiliki 16 negara bagian, di mana Berlin merupakan ibu kota negaranya. Dan mari kita tunggu kedua pemimpin negara berserta masing-masing delegasinya untuk melaksanakan pertemuan bilateral dan nantinya kita akan mendengarkan secara bersama-sama keterangan pers dari kedua pemimpin negara.
perhatian, Presiden Republik Indonesia dan Presiden Republik Federal Jerman tiba di tempat acara. Kami ucapkan selamat datang di ruang teratai Istana Bogor kepada yang terhormat Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo dan Yang Mulia Presiden Republik Federal Jerman Bapak Frank Walter Steinmeier. Yang kami hormati perwakilan delegasi Republik Federal Jerman dan para Menteri Kabinet Indonesia Maju. Selamat siang dan salam sejahtera. Hadirin yang kami hormati, kita akan memulai joint press statement antara pemerintah Republik Indonesia dan pemerintah Republik Federal Jerman. Kami silakan kepada yang terhormat Presiden Republik Indonesia untuk memulai joint press statement. Yang mulia Presiden Steinmeier, merupakan kehormatan bagi saya menerima kunjungan Presiden Jerman, Bapak Frank Walter Steinmeier beserta seluruh delegasi. Indonesia menjadi salah satu tujuan pertama kunjungan bilateral Presiden Jerman setelah kembali terpilih sebagai Presiden Jerman bulan Februari tahun ini. Tentu ini menunjukkan kedekatan hubungan kedua negara, yang mana Jerman adalah ketua G7 dan Indonesia adalah Presiden G20. Presiden Steinmeier juga bukan orang baru bagi saya, karena kita sudah pernah bertemu di Jakarta di tahun 2014 saat beliau menjabat sebagai Menteri Luar Negeri. Pertemuan bilateral tadi berlangsung sangat bersahabat dan produktif, dan mengenai isu-isu bilateral kita fokus berbicara mengenai kerjasama ekonomi. Pertama, saya menekankan pentingnya kerjasama di industri 4.0, khususnya percepatan pengembangan SDM. Telah terdapat MOU antara Kementerian Perindustrian dengan Deutsche Messe AG dan dengan Infineon AG yang akan ditandatangani nanti sore. Selain itu, Indonesia akan menjadi partner country Hannover Messe pada tahun 2023 setelah juga berpartisipasi di pameran industri 4.0 di Hannover Messe tahun 2022 ini. Yang kedua, peningkatan investasi Jerman di industri berteknologi tinggi, antara lain investasi di sektor kendaraan listrik dari hulu sampai hilir. Saya mengajak industri Jerman untuk mengembangkan pabrik semikonduktor di Indonesia dan menjadikan industri ini bagian dari rantai pasok chip global, dan untuk berinvestasi di kawasan-kawasan industri hijau di Indonesia. Saya menyampaikan kembali tawaran Indonesia kepada Jerman untuk membangun Jerman Industrial Quarter di salah satu kawasan industri di Indonesia. Yang ketiga, penguatan kerjasama perubahan iklim. Saya menghargai dukungan Jerman dalam pembangunan Green Infrastructure Initiative senilai 2,5 miliar euro. Pembangunan pusat mangrove dunia yang baru saja diresmikan beberapa hari yang lalu. Kemudian integrasi transmisi hijau di Sulawesi Utara senilai 150 juta
serta semangat kerjasama perlu terus diperkuat. Saya juga mendorong penguatan kerjasama mengatasi dampak perang Ukraina, khususnya terhadap pangan dan energi, dan terkait dengan kerjasama di kawasan Indo-Pasifik. Saya kembali menekankan pentingnya arsitektur kawasan secara inklusif yang mengedepankan semangat kolaborasi, bukan pembentungan atau containment di Indo-Pasifik dalam spirit kerjasama multilateralisme dan perdamaian. Demikian yang bisa saya sampaikan. Saya mengundang dengan hormat Presiden Steinmeier untuk menyampaikan pandangannya. Terima kasih. Selanjutnya, kami silakan kepada Yang Mulia Presiden Republik Federal Jerman, Bapak Frank-Walter Steinmeier. Danke, terima kasih, lieber Herr Staatspräsident, lieber Joko Widodo. Danke für die Einladung nach Indonesien, den herzlichen Empfang. Und ich kann bestätigen, es ist mir eine Freude, wieder in Jakarta zu sein. Indonesien und Deutschland verbindet viel. Unser gemeinsames Bekenntnis zur Demokratie und Rechtsstaatlichkeit und zur internationalen regelbasierten Ordnung, die wir nicht nur erhalten, sondern die wir auch weiterentwickeln wollen. Wir wollen, dass man sich aufeinander verlassen kann. Und wir sind dankbar für Indonesiens klare Positionierung zum völkerrechtswidrigen russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine. Diese Positionen belegen unmissverständlich, dass wir über Kontinente hinweg zusammenstehen, wenn Grundprinzipien der VN-Charta und des Völkerrechts verletzt werden, unabhängig davon, wo auf der Welt. Ich bin froh, dass wir uns bei unseren Werten und Interessen vielfach so nahe stehen. Das gilt, Herr Präsident, auch für die Wirtschaft. Deutschland und Indonesien kämpfen für einen fairen Handel, freie Handelswege und ein Wirtschaftsklima, das Investitionen und Innovationen befördert. Ich freue mich zu sehen, wie eng die Wirtschaftsbeziehungen unserer Länder sind. In Indonesien sind hunderte deutsche Unternehmen aktiv und Ihr Land, Sie haben es erwähnt, wird 2023 erneut Partnerland der weltweit ausstrahlenden Hannover Messe sein. Was mich freut, unsere Länder feiern in diesem Jahr ein Platin-Jubiläum, den 70. Geburtstag der deutsch-indonesischen diplomatischen Beziehungen. Wir feiern auch in vielen zwischengesellschaftlichen Begegnungen, wir feiern diesen Geburtstag in Kunst und Kultur. Und wir werden auch über Verantwortung reden, über unsere gemeinsame Verantwortung für dringende globale Herausforderungen. Wie bekämpfen wir Pandemien? Wie kommen wir beim Schutz des Klimas voran? Wie beugen wir Hungersnöten vor? Wir haben natürlich über die G20 gesprochen. Indonesien führt die G20 in diesem Jahr und trägt damit besondere Verantwortung für die internationale Zusammenarbeit. An den G20-Vorsitz richten sich wie immer große Erwartungen aller Partner, vielleicht besonders die des globalen Südens. Für uns Europäer, auch die G7, fällt der Vorsitz auch in eine besondere Zeit. Der russische Angriff auf die Ukraine hat den Krieg nach Europa zurückgebracht. Russland bricht vor den Augen der Welt das Völkerrecht und die Regeln der internationalen Zusammenarbeit. Wir alle spüren, das sind keine normalen Zeiten. Ich bin froh, dass der indonesische Präsident noch in diesem Monat nach Deutschland reist und er persönlich an dem G7-Treffen in Elmau teilnimmt. Klar ist, es kann in dieser Zeit keinen Normalbetrieb geben. Darüber haben der indonesische Präsident und ich uns ausgetauscht und die Bundesregierung wird das Gespräch mit Herrn Staatspräsidenten fortsetzen. Besonders wichtig und teilweise schon eng sind die Kooperationen zwischen Deutschland und Indonesien zum Schutz von Klima, Umwelt und Biodiversität. Wir arbeiten in gemeinsamen Projekten zu erneuerbaren Energien, Kohleausstieg, Wald-, Mangroven- und Moorschutz. Wir wollen mehr
kooperieren, um Klimaziele zu erreichen und um unsere Wirtschaft und Energieversorgung sozial wie klimaverträglich zu machen. Dazu zählt auch ein rascher und ambitionierter Ausstieg aus fossilen Energieträgern. Indem wir umsteuern, bereiten wir den Boden für Innovationen, Investitionen und viele neue, auch nachhaltige Arbeitsplätze. Gemeinsam mit weiteren Partnern loten wir aus, wie dieses Potenzial mit Indonesien am besten realisiert werden kann. Ich freue mich daher, dass mich auf diesem Besuch eine hochkarätige und vielfältige Wirtschaftsdelegation begleitet. Lassen Sie mich auf ein weiteres Thema kommen. Natürlich sind unsere derzeitigen Bemühungen besonders darauf gerichtet, das Blutvergießen in der Ukraine zu beenden. Das bedeutet aber nicht, dass wir anderes aus dem Blick verlieren. Im Gegenteil. Wir wollen die Beziehungen in die Region des Indopazifik ausbauen. Wir tauschen uns hier in der Region intensiv aus zu den wirtschaftlichen und geopolitischen Auswirkungen des Krieges. Der Respekt vor der UN-Charta, der Respekt auch vor der internationalen regelbasierten Ordnung ist zentral. Prinzipien wie die friedliche Streitbeilegung sind auch für den Indopazifik von fundamentaler Bedeutung. ASEAN ist ein zentraler Partner und Akteur im Bemühen um eine Stärkung der regionalen Sicherheitsstruktur. Deutschland und die EU sind bereit, sich weiter und auch stärker zu engagieren. Die Aufwertung der EU-ASEAN-Beziehungen zur strategischen Partnerschaft, das war dazu ein ganz wichtiger Schritt. Wir stehen für weitere Schritte bereit und möchten gerade mit Indonesien als Schlüsselpartner in der Region und ASEAN-Vorsitz im nächsten Jahr die Zusammenarbeit vertiefen. Dazu dient auch mein Besuch hier. Wir rücken mit jenen Ländern näher zusammen, mit denen wir Werte und Interessen teilen. Ich freue mich auf das weitere Programm, das mich morgen auch zum ersten Mal nach Yogyakarta führen wird. Herr Präsident, ich danke Ihnen erneut für Ihre Gastfreundschaft. Vielen, vielen herzlichen Dank. Republik Federal Jerman telah selesai. Selanjutnya Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo dan Presiden Republik Federal Jerman Bapak Frank-Walter Steinmeier berkenan menuju ke ruang Garuda untuk menikmati jamuan makan siang kenegaraan.